Ndabasuhuje kandi ndabaramukije aho mugiye muherereye mu bice bigiye bitandukanye kabisa, banyarwanda banyarwandakazi mwese ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze muri iki kiganiro cya Hand of God. Muti uyu munsi rero tugiye kurebera ku biki Hand of God. Abakoze subscribe ndabashimira, ndetse n'abatarakora subscribe muyikore kabisa, kuko uyu muyoboro wacu wa YouTube ni umuyoboro mwiza uzajya ugenda ubagezaho update zigiye zitandukanye kabisa. Mukomeze mugende mukanda subscribe, like, comment zanyu turazikeneye kugira ngo twemeze twimprovinga dutere imbere. Muti rero uyu munsi tugiye kuvuga ku biki? Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku gihugu cya Katari. Igihugu cya Katari gikomeje kuraswaho muri iyi ntambara iri guhuza Iran ndetse na Amerika na Israel, ariko Katari nayo ikaba iri kuraswaho. Muti Katari bimeze bite rero? Katari ukuntu bimeze mu bijyanye na gaze ya Katari. Gaze ya Katari munsi niyo tugiye kuvugaho, uburyo ki irimo kugenda igabanuka, supply yayo, uburyo bayisapurayinga hirya no hino ku isi, uburyo bigiye kugenda bigabanuka kabisa kabisa, nibyo tugiye kurebaho. Kuvuga ngo ingufu ziri hirya za Katari mu ntambara ya Iran, Katari n'ikibazo cy'isi kuri gaze. Ni ukuvuga ngo mu kwezi kwa Werurwe 2026 akarere kamwe k'inganda zikora gaze ku isi kahuye n'ibitero bitunguranye. Iran yateye inganda za gaze muri Katari, ihungabanya isoko ry'isi yose. Ibyo bitero ni ukuvuga ngo byahungabanyije isoko ry'isi yose ry'ingufu no gutera ubwoba mu karere kose. Ibyo byateye ubwoba mu karere kose. Uyu ni umwanya wacu wo gusobanura uko ingufu zatewe mu ntambara, uko bagiye batera izo ngufu nyine bakazirasa, nibyo tugiye gusobanura hano kabisa kabisa. Ngo intambara mu karere ka Gulf ifite imizi mu myaka myinshi y'amakimbirane. Uvuga ngo mu karere k'Abarabu nyine, ngo iriya ntambara ifite imizi mu myaka myinshi kuva na kera. Iriya ntambara kabisa ni intambara imaze igihe kirekire. Nyuma y'uko Israel iteye uruganda rwa gaze rwa Safi Paris muri Iran, ubundi ngo ni uruganda Israel yatatse hariya muri Iran kabisa. Ibyo ngibyo byatumye muri Iran yahise isubiza ibitero ku nganda za Katari. Ni ukuvuga ngo Israel ikimara kwataka Iran ikataka ku ngufu za gaze, Israel ikimara kwataka Iran ikataka ku ngufu za gaze, Iran nayo yahise yisubiza yataka ku ngufu za gaze muri Katari. Ni ukuvuga ngo kimwe mu bihugu bikomeye ku isi mu gutanga gaze. Katari itanga hafi 20% by'isi yose ya gaze iboneka mu buryo bwa LNG, bituma ibi bitero bigira ingaruka ku isi yose. Ikindi wamenya, kuri tariki 19 Werurwe 2026 Iran yateye Ras Laffan Industrial City muri Katari. Ni ukuvuga ngo nta handi hantu Iran yagize itya irataka muri Katari. Imashini zikomeye zitunganya gaze harimo trains ebyiri za LNG n'uruganda rwa gaze Two Liquids, ubwo ni urufata gaze rukahinduramo liquid, zarasenyutse cyangwa zangiritse cyane. Zarasenyutse ziranangirika cyane. Ibi byatumye umusaruro wa gaze muri Katari ugabanuka hafi 17%. Monche, urumva ko 17% ni percentage nini cyane yagabanutse kuri uyu musaruro wa gaze hano muri Katari. Impamvu Iran yateye Katari ni ukwihorera kuri Israel. Iran yagaruwe n'ibitero byatewe ku ruganda rwayo rwa Safi Paris. Ubwo icyabaye imbarutso ni ukuba Iran nayo yaratakiwe uruganda rwa Safi Paris, ni uko mu kwihorera kuri Israel itera Katari nayo yataka ku nganda zayo za gaze. Iyo ngiyo akaba ari imbarutso
watumye bahita bataka kuri izo nganda. Hanashingiwe ku kwerekana imbaraga mu karere, Iran yashakaga gutera ubwoba ibihugu byo mu karere no kugaragaza ko ifite ijambo mu bibera muri Gulf. Gulf ubwo ni ka karere. Ingaruka ku isi, ingaruka byaba byaragize. Ukwangirika kw'inganda za gaze muri Qatar bigira ingaruka ku isi yose. Byamara kugira ingaruka ku isi yose, ni ukuvuga ngo bigira ingaruka ku isi yose, ingano ya gaze iragabanuka, icyo ni icya mbere, ibiciro biriyongera, icyo ni icya kabiri. Indi ngaruka bigira iyo Qatar gazi yayo ya sapurayingaga ku isi igabanutse, ibiciro biriyongera kandi ibihugu bikenera gaze biba mu bibazo, bihura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Uburayi na Aziya birahura n'ibyo bibazo, Iburayi na Aziya bihura n'ibyo bibazo byo kuba ingufu za gaze zagabanutse. Ikindi kandi ikibazo bishobora guhura nacyo, biba mu bibazo. Uburayi na Aziya bihura n'ingaruka zikomeye kuko umutekano w'ingufu uba ikibazo gikomeye ku bukungu bw'isi. Umutekano w'ingufu uba ikibazo gikomeye ku bukungu bw'isi, kuko Qatar ni igihugu gisapurayinga gaze nyinshi hirya no hino ku isi. Abaturage basanzwe nabo bagirwaho ingaruka, abakozi b'inganda bahura n'akaga, abenegihugu bahura n'ibiciro by'umuriro n'amasoko byiyongereye. Ibiciro by'umuriro ku masoko biriyongera, ndetse n'ibiciro ku isoko bikomeza kugenda byiyongera, kandi hari ubwoba ku buzima bwa buri munsi mu bice bitandukanye bya Gulf. Ubwo ni ka karere gaherereyemo Iran. Ikindi kandi wamenya, gusana inganda za Qatar bizatwara imyaka myinshi. Akarere kari mu bwoba bw'ibitero bishya, kandi isoko ry'isi ry'ingufu ririmo guhinduka. Ibiciro bizamuka, ibintu nk'ibyo ngibyo birimo guhinduka. Abasesenguzi bavuga ko niba ibiganiro bidahagarariye ibi bitero bishobora gukomeza. Niba ibiganiro bidatangiye cyangwa se hatabaye ibiganiro, ibi bitero bishobora gukomeza bikaba byateza ikibazo gikomeye ku isi yose. Birumvikana intambara irasenya ntiyubaka, bivuze ngo ibi bitero biramutse bikomeje cyangwa se n'iyi ntambara iramutse ikomeje, byateza akaga ku isi, ibiciro bikazamuka ndetse hakaba havuka n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Rero reka njye mbabwire ngo iyi ni Hand of God. Ukomeza gutega amatwi ya channel imwe rukumbi ku isi yose, ikugezaho ibiganiro byizewe bicukumbuye, inkuru zizewe, update zigiye zitandukanye, tugenda tuzigutamo tuzikugezaho kabisa. Natwe ikintu tubasaba ni ugukanda like, subscribe, wambara ugakanda subscribe kugira ngo dukomeze kugenda dutera imbere, tubagezaho n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Tubagezaho ikiganiro buri munsi. Ciao.